Good morning, Jazers. Be different, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. Voin hi, kum som hi paruk na kabar day hi Pathian hin kum som hi paruk chung I harsan na en tok lawin dam takin min ruaya. Pathian na ting nei ti tak ting nom thu ka soi do I hope you will enjoy the vlog. KFC cái tour mà sẽ Hmar so là cái số này là phong rồi đó cho nên tôi nghĩ rằng thì phải cấp tỷ số cái đó 21, 22, 23, 24 is okay. 25 is also okay. Mà sẽ 26 là tăng dần. 26 is also okay. It's kind of a reminder that you are getting old. Cái điều này tôi nghe hello này đó. Ba nó phụ là những tại hiện ấy. Hiện tại giờ cái gas spray nó kiểu như cái các bạn đã. So ini masuk double masknya dan kita cuan kita yang baik tadi apa tại hiện have don ni living in the same routine like the seasons I'm on repeat it's a long way down trying not to Vairama hitsuanin motor khal hianin khal film kurin ngai khopa achan chu kongsira tang hianin zo tele uite te hi aron tlan chok thut thuta hi baka hianin kelte bong te po hi sut pal te hin hloma baka ami hring hi an film kur lowa signal light pelawa rei rong poi thut te kongsira tang aron tlan chok thut te ami hring te pon film kur chong lo ron lor zut zela khami kha Vairama hitsuanin tlan chak chu nuam ma ro chu film ku wanga em ani merci gente So let me catch you. So let me catch you slipping by. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in... Hello, babe. Hey dear. Pathian. Hello, enter the Friends Season 7 Episode 15. 1 2 3 Video chan tira hanin live update ka pe ta hanin I am now pursuing a PhD degree ka ti ta na hianin B Pharm la M Pharm ka zir chhuana eta Deoghar University Assam Department of Pharmaceutical Sciences a hianin PhD hi ka zoma ka PhD research ti na hi azau thei ang bera so chuanin drug discovery and development ti ni topa chanin tlemi ganin solving le dewa drug discovery and development from natural sources kan ti le deu khera tu taro ro po chuanin ke mani ho hi chu heta pharmacognosy phytochemistry herbal medicine herbal formulation lampang achi khan ni le ta nakida video le te kan la soi zawanga PhD te po hi omji kan la soi zawanga video in huang hianin hemi hi ka Instagram account @jesmara ka posa PhD hi doctorate degree chu ni na maro chu research degree ni doctorate degree dang ten na han khai thin chi ani lawa anin an lo na lai te po na kina kan la soi chho zel tura ngai la om jebera chuanin PhD hi chu it is the minimum qualification required to become an independent researcher ani hei wang hinin field shang language arts economics history le medicine nursing
pharmacy life science zawng in mania independent taka research and conduct do chuanin PhD hi anti train ani ka birthday min wish tu te zawng chunga jawain thinung le ti tak zetin lo thu ko soidu a mimala miron wish tu te group min wish tu te Instagram DM lama min wish tu te Instagram story min wish tu te in zawai chunga thinung le ti tak zetin lo thu ko soya chuanin kanu hian in min wish na sakhop maya a chan chu ka birthday han lo theng hila a in thlashung nge mani status lamaron ti ta chewa